Nagabintang anino na anda but shop ng stam karan ting pendam sa jigway ukpa jigi bab ng atray sa isin pan ngaw syakri badit bat badul bot ang jong metray ngawan pendam khmat ke jong metray ni gajan pemta atray percaya bor mi ngaw syakri badit jong metray shop ng karan kiniga janbit pemta atray abana mangan kiran atray ku mujik punya jong sim bu khu jong metray ai bor percaya bor metray ni janbit pemta atray iki ni bermapan itu kusnda lukaman topik ka bang sama thing ni janbit pemta galong ka video dan ni kita ga chingi ka kita ka video but na ka telong jong ka gawan but na ka telong jong ka ta content video gawan but ka sin la tho tani penun kam ya ga content video ka bible video gawan na tin greek ba ha pen kala kasi gamut ban i lani sngewi lani na timru lani ong ru ya kene kitin video kum kita ka chingi hapdeng sipalong lani bat kihenman kipara kata galong hapdeng ki sipara senang per senang henman senang ya para senang lani hapdeng henman githei bat kapara githei lani gala long lu hapdeng henman senang kapara githei nega para githei bat upara senang te yang kene kitin video la penun kam kumba apusan sin haka New Testament but lifeline sin haka Old Testament pada ni kini lang kalong satu perasin kamut ayu habong video kamut kata gaji kabolong hapdeng sipalong kadeiru kata gaji kabolong smul baklem thokaya kadeiru kata gaji kabolong IT namal alaulok kumbenusa yang kabapila msyam na ka siti ka kitab nikong Samuel kalau nggak kata dekat ke nikong dekat pesan hak itu ka lenong Isyam bayar gaji pada David batu Jonathan Jonathan dari kunsim bab David kuma pikir mau bab dari no abang berat te kayak kebeja pada kini almun kira sisa kata-kata ke Bible ko amba gaji kejongki ki lagu kejongki ke mensim te pada kata gaji kejongki Jonathan no bala sisa ya David umkeng chu ya kata gaji long kunsim kejomu hindai ya David ru ula ya kata ki jain kupsim ki jomu kita jawanam kunsim ki jomu ula ya David walau dia mengenal tahu kun, walau dia mengenal tahu anak abang berat hendai, ulah kini hukum tahu mensim jangan dehi. But David ulah jauh Jonathan kum laga jauh hi ke mensim ke Bible ke orang yang kata. But ulah jauh Jonathan hadu kasi gajinyap Jonathan. Kaji video kaya kan naga jingik agape. Kata gaji play lani kata gaji kabongkan cintau lani aktif kadang kau anggap unconditional love but kaya feru na kata gaji eros kata gaji kabolong ne don hapdeng sipna kilnong bat didekot tiba pensai susu ya kani gaji video ya tiba pila mensyam kaba pila mensyam na gospel jong Yunis igal nong kaba katway rekot kabalai menba ka Mary bat ka Martha Kiwan Shau Jisu berkiau hakmi utau bami upang kini kalnang berkedekot kapun ini gaji kabadan perdem Jisu buat Lazarus menbau Lazarus utiapang buat kabalai na gospel jong Yunis hi kalnang kaba atau berkot kabaal menba ka Mary kalnang Magdala kawan Shau Simon Petrus buat Yunis uba ujisu uike labung upara kani lonong kedekharu kapeni ya kata gaji kebadan pedang jong Jisu batu Yonis bat gaji kebadan pedang jong ki kapne kata ka eros kapne kata ka agape ma ndai kadai ka filio bat katkum Kista theology kiong ru ba ya gane ka kentin video la penengkam ya ka haga New Testament ban pensungutu la ne batai ya ka ji ka bolong apden siparlong la ne ka ji dei ne ka ji apden
sisnong sitau lani ka jingi ka balong hapdeng kisi para bangi tega jingkali kalomba baling idon kam ban ik parlok hi hato ulai wa yangi bangini ik parlok hi baru hato kata gaji filio kawan na ulai idon kam ban ik parlok hi nama ba kumba upol ulang ulatho kashti ke jongu sa nikong yonis kunang ka basaw katkot ka banyo tetet ko pra uang ba ko he bai tungi i parlok hi nawa kaji kalong na ulai lengba ke ka nong ba khot ma hi ba idon kam sisa ban ik parlok hi kumba kaji kalong na ulai ba ulang ru uwei baro ubai lakha ya unau belai bat gaji hi kawan nau belai ya kaba nila banyu i mana dalam perang jong ketugal nom kaba jong Yunis ya ketugal nom mikong Yunis nang basau kau ba belai ulong gaji kau mut gaji kawan nau belai But kajingkan kajangan ni kajan ni makam kamu angka berjalan ban ngalah poison suka bukut ni sekian ofin bat sekian mereka hendai kawasan si kalong hakin di kisni bagata gaji kalau dulu nak perang jeni kibangi bat pun nangi yunda syu ya kata gaji bat kajing sutu jimut hapdeng jeni kibangi bat kene kawan lam sisa ya kata jingpat jingpara hapo kabalang bat kayim lang salang barakawai berkawan mampu ikan jimbong rai hapdeng jongi kibalang bunsin mau niju keli bat niju ikran kum hello check kumba bunsin hi mau ni jukeli bat niju ikran seprabangin kay kaba pendong i balang pres kamtama kaba ni apa ya para kumne bat hapo kabalang ajing bukan dan kita gajing roi kawai kede begim dan ya gaji para begin bat kumba upol lo ang hagalnong kaba pra uta ubokni itu ya ubelai naba ubelai ulang gaji hakane galnong kaba Frau Pol uang bauta bomni itu ya ulai kabosusi sisarada yimdan yang kita gaji plan juni disibani ma kumbau Pol long ba uta bomni itu ya ulai kajikeli kabang ko banbu ma po jampi ngai jami punta tang na kabalang kabalang ngai jaka handai yangi baru alang hi bawan na keleng ki balang bulan ne kathangan than nompo kajingkeli kalong hatu niju perkat moi lade niong bani de di Kurdistan lane kita di kunjong belai hendai yimdot pat ya kata gaji friend jongi hatu gadeng moi ni bangin kam bani de di Kurdistan abu friend jong pi ya kene kajingkeli bat ini bat sajubab hi mafi halade shimat hatu gadeng moi ni bangin kam bani de di Kurdistan haba gaji jong belai kau ang uda bumi itu ya belai but I'll check hello but kaya ka ba persyo jumud bahaya ngamo hagajing yasham gajang amenin hagajing keren jong iwan bok menin kasimo kaya ga punsyo jumut bahaya nga menin haba ngalit pa shalaging bat kitoy kintin kiba iwan bom ila sam pedang jungi kalong ba hakum kini kisni gidan kampalat ya kata gaji prabangi bat lengba kum kito kijing ya senglang mo tiba ngidan menin bat kumenta kasi kumun gaji senglang kawan lam ya kata gaji prabangi baru banginnya itu kumji pada kuris, but ngapa benong hagane gajan mit tentang suam pukut ya kajikran gajonga
Tunginya ik parlok hi tungini ik parabange hi kumba kakin ngejong blay ka umba kaji kawana blay ba blay ulong hi kata kaji te ngasuka panang ma kani ngajamit kumta tungini ik parlok hi tungini ik parabange tungini ik paramarjan paramarpa ki jongi bat bangilong ya ta gajing shai shikiwei pat klamda tho ye gajing dana gajing pala jingiwei bat klam da tho mo ya ka jinglong jongi kumti beri haga jinglong beri wa jongi shibung ni dani ga jiduna andai ngimdei ban tho ye kata andai ngidei ban ik yaki kumla gi jong hi bat ba ngidei ban ik namal kumba blei ulong ma ba uhi ulong ga jingi tetang kini hikintin ke bangane sam hi aprang jong hi gini ga janbi kumta ngangai ba pinong tho ga jingkran ga jonga ga long sha ga long kot but hakaport ka bakhndiat mangayo an konkret ya tin ga jonglei but ngi scam ba pinbu ba pinkan mau ya gitu gitin ke ba sam ne ga janbit tumta ba ngi scam balang ba ga ne ga jing kran balang ba ga ne ga jing sam ka balang pat ka jonga ne ga janbit tumta kanlo ga jing khu yang asimat ba kanlo ga jing khu ye ngi ba lang ki badan ne ga jaga ba bangi ne sam lang ya kada ga jing khu chi bai pat Prishubun, tini pendam di jingduan. Kokwa jengi ubah neng, ni disakri ki jong metrai, saji simpat ni wana kemat ke jong me yang ni gajan met komenta atrai. Atrai ko nang ida ke jisungu atrai ka bangi yo ban ya samlang atrai, hage ni gajan met komenta atrai, ya kitin ka bayim ke jong me atrai. Wala kalong ka balong kot atrai, hindai atrai ni iskam atrai ba kalong sha atrai kata ke jingut khu ye ke jim ke jongi khamta mengaw nongkran atrai. Atrai dan kat ame ke sim langsa ke jim ke jongi atrai. Berkumjur utrai ame yang kata gaji ka gaji hapadeng gajongi kumsi parabenge utrai berkumjur utrai ame utrai kata gaji shai hapadeng gajongi utrai berkumno utrai bengin long kata gaji shai sikiwe pada utrai dan untap ame utrai berkabalang gajongi kau jaka utrai berkumjur utrai yang ini kibawan gawe kiwe pada kibalang utrai. Ini baru apa nak kata kuis tadu aman aman.